masak teman-teman, mau bikin saus teriyaki ayam. Ini numisin wortelnya. Justin yang matang masak. Bekas-bekas bangun dari rumah nih, Punten. bekas-bekas dari mana berlantik di kamar. Ini pakai saus wortel sama jamur teman, macam saus teriyaki sih, dikasih teriyaki nanti. Terus ayamnya juga mau udah dibumbuin, udah aku bumbuin ayamnya nih, bumbu kuning. Di sini tinggal ditaruh di apa bilangnya, air fryer gitu, tadi nggak digoreng, tapi minyaknya dikurang-kurangin gitu sih, ya nggak terlalu yang digoreng-goreng banget. Ini sambal aku bikin, tinggal masukin ke oven karena aku mau kasih saus teriyaki kan, kira 2 sendok lah ya. Sekarang aku mau bikinin ayam teriyaki ya teman-teman. Tumisin bawang bombaynya dulu. Kuahnya nanti aku pakai yang dari air rebusan ayam tadi sih. Kamu tumisin bawangnya dulu. Kamu kasih teriyaki. Aku bikinnya saus teriyaki yang nggak kental ya teman-teman, jadi aku kasih tepung maizena tadi, udah kasih air nih, aku masukin sini. Nggak jadi sausnya, tinggal aku taburin aja di ayamnya, atau ayamnya dimasukin ke sausnya juga bisa, suka-suka kalian aja sih. Aku masukin pakai tabur. Mau naburin ke ayamnya.
Udah jadi, tinggal ditaburin. Biar nggak terlalu manis, aku kasih ini merica dikit. Mau taburin sausnya dulu. Saus teriyaki udah jadi. Sekarang aku mau kasih sesamanya. Taburin. Udah deh, udah kelar. Ini ayam goreng saus teriyaki. Selamat mencoba ya. Sayurnya juga mau kasih sesama temen. Jadi menunya hari ini teriyaki. Ini ya ayam teriyakinya, ini yang sayurnya. Terus pakai sambal seperti biasa. Dan ini juga berisi ayam balado. Doa Ces gini, Bismillah. Okay. Bon Appetit. Schmeckt gut. Lecker? Lecker. Solange Mama ini gemacht ya. Ja. Macam teriyaki. Tiga pakai sambal sih mixing enggak. Ist gut, Kimi. Musstest du die... Kimi, ist gut. Darf ich nicht? Bist du Da da kannst jetzt? du Haut haben. Ja. Haut. Ich nehme die Haut, Kinder. Ay. Dia suka kulit ayam. Adiknya nggak mau. Magst du nicht die Haut? Ich mag die Haut. Ich mag die Haut. Meine Haut. Aber Foto noch blau. Ich mag die Haut. Nah, enasen. Kenan jilatin tangan dia. Ist gut, Kenan. Pilze. Nah, das Bild. Ja, essen. Hallo. Essen? Mami. Schmeckt lecker. Ich hätte gern Chili mit auch Chili Chicken. Chili Chicken. Ja, Chili Chicken. Porsi kedua. Chili Chicken. Piring kedua segini. Was? Nix. Mit dem Gemüse? Ja. Ich möchte ohne Gemüse, dann nimm doch Chili. Ja, Chili. Chili auch. Ich möchte auch Chili. Nein, ohne Salami. Ich möchte Chili Chili. oder Soße? Diese. Mami, ich möchte die beiden Sorten. Mami, ich möchte die Chicken und die Chicken. Was? Mami, Nochmal auch. ich möchte die Chicken und die Chicken. Ich möchte zwei. Magst du die Mama noch? Teriyaki und Sambal. Nein, bitte nur eins. Au. Leeren, wenn so. Nein, bitte nur eins. Eins möchte ich. Mami, ich esse jeden Tag Chicken. Magst du?
Jetzt die 2 Sorten Chicken. Bukannya kayak selesai. Und dann Gemüse, Mami. Waduh, bapaknya belum makan. Nein, Kinder, du darfst nur eine Sorte Chicken. Nein. Gemüse ya? Oh. Enak gemüse? Ohne. Er möchte nur eine Sorte, die Chicken Mandi, ya? und die Chicken. Nah, ini mana ya? Papa nasi. Belum merah. Ich möchte auch mit Kindern aber zusammen. Oh, Max, ini fertig ya itu. Willst du Mbak? Gemüse? Ohne. Oh, nih. Sambal. Mit Chicken. Deh. Und die Chicken. Papa, wie soll es denn jetzt? Wie soll es denn jetzt? Orang makan dua piring semua belum habis tuh. Bapaknya belum makan. Makannya juga belum habis.